Hagani ka janbit I know you blame I pat yang aga met ko kya kanang ba nalapat ni ka kren ni ka tien ka jong blame ha kini ka janmet ina kan ni ka ju kubor ka ba nga kren minin ka janmet na ka Philippi ka nong balay ka dakot ka ba atho hadu ka dakot ka ba atway ala ay minin ni ka subject ka jong ha pagkata ka subject ka day ba kung ki Krista Im, ika jingim, kabadon, iya kata ka jingkwi denti, iya kata siya. Dan iya kata ka future expectation, kabagi ong akaktiyan nong way. Dan siya bagi nepe, kita kau kaba arpo, but arpo way. Naga Filipino ng balay, ginyapay bat nga haga ni kajanmi at siya, iya kibenta, kiba siya din. But hakitu kita yung kabaladap, nilap banyak keren, Shibun gibenta naga nong gabalay tang bancukan kan mau kenang bangin sutui ke konteks kubor ka bangin krene ke janbet ka beningkong lapin kan mau yang ihik tu kita ya dap ba upo ulat ino ya baro ta kajing syania ha kado hagi badai ban kajing penem yu nadu kajing ot share kajing yar pateng bagi wei bila ban kuli kata nadu ka dekat ka besar syekmat baru orang ba ngalanyo yung kibang mentoy no nang bangan yung yaw Jesus Christ ila puli kata dengan tien ka jong play adang ipuli sa kibenta di basya smat ko ju I bobo may tangba ula ino ikata kichne aga do hendre gi iru hadin ba ulayo ikajing panim hadin bulayo ikajing panim upon udon ka way ikajing frang nani ka design kata kalau ba un nakhamtip shushu ya Jesus Christ Nama Paul kan mau ya ke jingkren jong Jisu bagi langprot ki jonga ki itu ya kan kani kentin itu ang ni ka kren ya ke jingedei kata ka bangiong ka jingedei ka bajeliu pedeng ki langprot bat unong syarai ujongi ubalong uji surprise bagata ka jingkwa ka jongu ba unang kamtip susu yu kres kalong ka bajeliu ada kata-kata kalong ka bakhra hadu kata-kata Hadu bobo, dan kentin syu ia ka baun kren. Haga ba open bawi gidi kentin. Wong, ia kata ka ba ngayon nong. Haga do ka ba pinmento ya nga. Wong bobo na kendu no, ia kita baro bangan yo ya uji surprise. Baga nang ipuli ka long balay, kani ka jingpen kan mau barobor ka jong bobo. Haga badai ban ka jingpen em yo Lengba kata ke jingyo diang no ya ka hok ublay yang ba uji surprise. Kapelong yu po ba udah terangi rir ha ke jingim ke jingu nadu ba ulayo ke jing penem ba un syam yeladi hau kris. Ba unang kaptip susu iyau. Lagalong ka suffering ukris ka jingsa kita ukris naga bentaki pop ki jingu halo gadikna lagalong ka bor jong ka jingipat ukris Lagalong kata kejingkit tiuno ya ukres. Pada bangi puli ke Bible upol may tang ba ukwa ya kani ladi andre bon sin ukwa ro ba kibanget kenfrang bagi nang tip susu ya Jesus Christ. But day na mata daw udon ya kani ka desire. Kaya kita ka desire sa upol ba unang increase ba unang roy kata kejingtip kambha susu ya Jesus Christ. Ngise petsibet na kolosai udoy Ia kibangay na po kalau saya ro baginang increase baginang roy haga jingtip yulay bat ia gamon kajong pampang kata haga mong balay iiru ia kajingpla kajong upo upla uang bangampat janay ngabe sagay sa kajing janay usutu ia kajingplot kajong usutu ia kajingpop kajong ulang ko buhay saya apo yaw play ulang bukoy uazia usutu ia kata kajinglong kajong Upon na utip ba ublay ba syakri ulang bukoy usong puro hadu katno ulang akmat jang ublay penban kajingker men yu po kalong naman pala syam yu hok kris ang baka hok ka jang uwi upon ngau tu ya kata kajingkot ka jang haga jugo po ang lepet men ngasni upon ngau turu ba ulayoy kajing penem ba ulat rangir ban buot ya uji surprise bagam ta kada khang ka maksawang kumno ngabe syakmat Ngabe sa kata-kata
ke jingkot ke bahaneng hau Jesus Christ. Udah kuat belong ke Christ sa borok kalian. Baru udah be ya kata ke thong ke belebu haneng. Belong ke Christ. Ke jingkot ke bahaneng. Belong ke Jesus Christ. Badeng ni ke bentang, bahkan dekat ke makan nyo. Udah ru ini ke jingkot tu ke balang mau buat ke bakung kita kibriu. Kita akan di mamsim syania syuhalani, kibala syania hau Christ. Kita akan di bawa bantip yo Christ. Kita bawa bantip ni kejingem ni kejinyam bagi jingipan jong Jesus Christ. Kita be syakmat. Kita ai di lo ni laga jong kejingem ban be yang kata thong ke bala be syakmat. Belong ke Christ ang mo. Belong ke kita Gibril. Kita ya lap ni ke gospel, kita ya dai ke gospel, kita mesti le ran ni ke gospel, kita yap na ke benda ke gospel, ba kita yang na ke benda ke Jesus. Wang bo ni ke bagong kita Gibril. Kita kitingsan na ke benda ke kerteng ke jauh terai, ba kita ya lam ru ya kita shout Jesus Christ. Kilong kita janai. Hendak kita iet yo Christ, kita iet ni ke jingkoi, ba kita iet ya ke Jesus ke jauh. Para bangai pikir ke janmir. Habang ibu ni ka bakom gini Gibril kada kan ka makan nyo. Nado ka por jang por, nado ka por jang ka barang ka benengkong. Hado kini kismi ka menta. Gibril ki bakwa balong ka mo Christ. Gibril ki ba ai tilor ka ni na ka bentaw dra. Kanya rap yemi balik kamno bagian dan ye ka jur ka ni krang kong badan magi. Ko George Bakti long kamno. Ara pipim duwai na ka benta ki mixim ki bajot ki barem nangan duwai mga na ka benta ki. Kaya ka juga sihil na kabenta dyan. Udah ko yung missionary buwan siya hindi awang gumno. Try ram ay nga ikiminsim kabahaya nga bagayak no. John Wesley, nariw ka tao duway, apo England. Hado ba ka England galong gumni kung magalang nga maga, ching duway, jong uway ubriyo jong ublay. Ubakwa ay England bagan polis sa kajigtip yaw Jesus Christ. Ngidon yung Apostol Paul kung gumno, yung apan niya mo Christ, banyak kalong gay, kajing mento. Ngidon yung Epaphroditus, uang jeniap na marga ministry. Ngidon yo Timothy kiwe. Habang ibut bertu yaki. Nginyo ya kaju ke Abraham. Nginyo ya kaju ke Sione. Nginyo ya kaju iye yo Christ kumain baki. Nginyo ya kaju iye kaju tiga tinyo ke jango blay kumain baki. Walang ini yo Paul, ni ke history, ba tho yo ke tiga jango blay. Walang ni yo John Bunyan, ni tip yo John Bunyan lang ba ke history la tho. La puli mo John Bunyan, la da at ye ka do ka jangu on na mi kesna ang ke history, kan mi ka tin ka jangu le. Ni tip sabang uloyana Raven Hills. Uli ubriyo jang ka jingdawai. Ba ka jing sagri, ba ubriyo mo be ka jing ko, ka jing katang na ka benda ka burang jangu Jesus Christ. Da chi puan kinuksa ke bangingin buon. Kenang bangin long ko maki. Kenang bangin ham ko barhamaki. Kenang bangin terang ko terang maki. Kamne ni bangin subut rumah, ngin buat ikibriu ki badebia. Batin mga daw, hada khat ka ba khatin yaw buat buat pertu yang buat perturu kita giju, ki ba kum mga ki bayat haga ju karukam. Follow me as I follow Christ. Buat nga kumba nga buat Iyaw Jesus Christ. Haga bago pa rin kong ni, join with me. Snokti bat nga. Snokti ba kita kibayad. Haga juguro kong bayad mga. Baliw Paul, kanya gini. Namang nakong kabakan pala, baga nakong kabakakanday, doon kini kinuksa. Kinuksa, kimasniyo mo di kapalan. Kibawukan kini kinongsyun, jong kadikna, jong ku Jesus Christ. Kibalong mau jengkot, ya kajing Roy, ya kajing Jisha. Kibang kibadan sibenta pada Christ. Nega kubur ka jungki kalau persya ka kubur Christ. Ka jingem ka jungki kaya per kaya persya ya kamon ka jong uji Christ. Bau Paul mai gini, gini Gibril, baga bakut ka jungki gede ka jingjon. Ka jing bisar ka jong mulai. But they are in the context upun kan mau, jiki bagai ko Filipi, ma pi long tum kita. Pilong kinong song jong akabeneng. Ngan puli ada khot ke baarho. Wong kemni khot ke baarho. But our citizenship is in heaven. Henry ngilong kinong song jong kabeneng. You pigi banget. Pigi banget pilong kinong song jong
kabnen. Ngai thu ye pi ngalelak ye gospel hakmat apden jong fi. Ngile peniang ye balang rengkat lang bat fi. Pile sakri lang ban nga agak ministry jong gospel. Wat klet ye ni ke jing pun kan mau ke basrau ye pi. Ba pilong kinong song snong jong kabnen. Wat klet agak ni kejan mi ko ki bagai jong balang CCRC pilong kinong song snong jong kabnen. Ba agak ni ke nong rim upol wong wat bud pertu ye kita jinuk sta kusniu bud yangi bud yukris milong kinong song snong jong kabene ni de pek kamat kabene kong our new hope kaying ka batumai ka jongi kaying ka batumai kaying ka batumai ka bago kong milong kinong song snong jong kabene. Heaven is our home kabene gade ka jakasong kajong kabenen gade ka jaka ka bangingin sale ngidei ka jong kabenen ngidei kinong sungsnong jong kabenen our new home kata gade ka yin ka bangingin sale we belong there, we will go there ngillet chete kata gade ka pinpoint na bare our new home. Balang ilong kinong sungsnong jong kabenen kay ka bagay bele. Stop point number 1. We keep the gospel central. We keep the gospel central. Ni bu ye ka gospel ka pangpade. Haga jingem ka jongi. Haga balang CCRC. Haga jing syakri ka jongi. Para banget suhu ni ame gini. Basua mo ulay penem ye bi. Lakai pige haga po. Pidewe Ubapo. Pidon hage hima jong ke cindum. Hino anda gospel kawan jebi. Anda gospel ka penem yebi. Naka hima jong ke cindum sa ke hima jong no. Jong mulai. Bala ka sni ka mengingat yo Jesus Christ ko monong penem. Ka penem ni ka mo Christ ulang monong penem mo jongi. Ni ka penem ru ka bola kre na ka benda jebi. Ka dei je jong. Hado Petrus ngomong ta basumar kata kecingyo keti yagi da bor ka jong blek in sayo kan ngilet daga daga berday. Adai mo kanao ibu yung gospel ka jaga pedeng ka pang pedeng haga jingim haga jing syagri haga barang ka gospel ka de ka pang pedeng haga jingim ka jing. Hado ka ka gospel ka pelak do jingi. Hado ka gospel ka penem jingi. Hado ka gospel kaberap ningi banlan na hima jaga jingdum sa hima jaga jingsay. Haga na khot ka bakhat pra. Kitu kibam dei kinong sosnong jaga mnen ka badengkong ka bagile kisuon de kadikna jaga Jesus Christ. Kisuon ya ka jingsisa. Ni ibu ya ka gospel ka pangpreng haga jingim beju. We keep the gospel central. Ni inyo Chris. Ni susu yang kading na dong Jesus Christ. Bakalongge ka team juga ba. Wala na gilet na gini ka pertay kading na Chris kanya hapte. Badai berkadau hakikita jing bin pa ko gumno minsa ya mani ya kulang berat jang mulai. Ubolong Jesus Christ. Or sa pagkalmao yung iyon ang ilag na ganito perday, ayu ngilong, ayu play ulong, baka ay ka mo play uling na kabanta jongi. Lapanim yung inig ka jingay, labat yung inig ka jingay, o nang ilag hapnay ng isasuto, ya ka jingay. Bagi kapnay ay mangi, banpanim milin, ng Chris ulawan sa kaperday, panlelot na kabanta jongi. Banday ng katakadaw, hagagitap jing panpaw, ang mga nabasan. Kaperday ka niyaro. Kijak peneri repair, nakatelit repair. Kin yaro yang kulang berat jauh mulai. Hanya kita jimin pau, lapin puli ke tiga jauh mulai. The lamb that was slain, ukulang berat ubala. Penyam no naga bentar jungi. Kadai ke team juga kita jimin pau. Kadai ke team juga Bible. Kadai ke team bagi kita jimin pau. Kadai ke team kapal orang gilai naga ni kepercayai anda ni iyo. Dekumta. Kung kinong sosnong jaga bedeng, we give the gospel central. Ngimi sing the gospel, ngimi sing
si cái định na trong Jesus Christ nhim long kinong suon trong cái định na oh ngidai le kemen ngidai le kemen yang kam trong cái định suspa balatin ina kabenta trong ni dau Christ bagi sutu kumta hapneng ngin samani yo kholang rat trong no trong nadu ka berthei ông Paul ka Philippi lekmen hodrai ong biang kamno lekmen ni po ye ka gospel ka phang pden ha ka di shakri ka jawi no wonder why this is Christ centered what Reformed Church Christ ulong phang pden jo ka balang sisia ye bang ong da ka gospel ka no central ha ka di shakri ka jawi sub point number B habangilong kinong song jong kabeng. Number B, we act like the citizens of heaven. Tak ni baka. Ni le iya kum kinong song jong kabeng. Kaya ka bagini bele. Oh gina ko ay bentim yaw tran. Oh gina trang bawon siap ini yaw tran. Ni keren sa pamu Chris. Ni berkat sa pamu Chris. Ni ruai na kabentau Chris, ni dah syakri serhem ya Chris. Pilon, kinong sosnong jaga pedang akan dikejari bisuhu ya kata. Ada bisuhu baga pedang kan dikejaga ga jopi. Pilon kinong sosnong jaga pedang. Act like citizens of what? Of heaven. Ya keren le kum kinong sosnong jaga pedang. Oh kalau kami ga jogi. Badai ni upolong no kalau saya kendai bana duai ban pendap ye daga jingtip ya kamon ka jauh kada fakta basipo ba finan roy haga jingtip ya ole kita kide kinong song jaga bene upola ka stisi kinong korenong no upreo bati jado so eke bagen jam sim hendrai mangi odala penem ni ilong kinong song jaga bene ni so eke bagen jam sim ni sumbang banyak keren ni eke bagen jam sim ni ko banyak tulang ni kata syaki wi pa we take God's word seriously ni sim yakti ka jabla ni da sim khaya bahaya ka kum kinong sosnong jaga benen we abhor evil ni da isin ya ka basneo kumbong upol nagarong mga bakhaan kum kinong sosnong jaga benen ni piniyap ko ka pop ka jogi bagabalai kum kinong sosnong jaga benen ni kmiet sa Chris bagai orang yang kebadim na kabenta kekerteng. We act like the citizens of heaven. Nado karyam gabe, nado kaya kayeng, kaktieng katali, kasungka kasuman, katray kaksta. We act like the citizens of heaven. Larangan kali. Mano bakwali pedeng baru bakwali pedeng. Ni katno pat ni kuak pan im ko ba im. Sisa kong kita. Ke baga Bible ko ni long ke trash nang pe. Jangka pe. Haga jingi sa baga puli ke Bible plan ka pertai ka dei ka jaka nong way yani. Kani ka jaka ka batang sipo. Kaya susi nga sepet sibe bagun ba Gabriel kiso kung ba ka pertai ka dei kapatang na ka tajo. Na kapagi bangai katay ka jaka ko gidi belek ba mentang ila long ki trash dong jaga beneng katang ila im magapatay ni im kakum ka an ka hima ka jago. So we act like the citizens of heaven. Number 3, subpoint number 3. Habang ilong kinong sumsnong jaga breng umday tangba ibuhi ka gospel ka centrality haga jingeng haga jingsekri ka balang haga jingim umday tangba ni im niyan kung kinong sumsnong jaga breng haga balay we pay allegiance to Christ first. We pay allegiance kapag no ni pendem ng kong sa Christ bat sa kaktiin ka jangu ng kong we pay allegiance to Christ first and His words. Hagapor pada COVID-19 hagapor kaba lakhang ye kaba ngong Jesus ken maos ng story jung John makaka hagaba
Ke Sorkar po California kalahang ni kibangit nuan jeng jeseng. Ujuan berkata baru yeng wan lagi perlu ke juru kitre bani yang do yeng merai bajale ke Sorkar bagi bangit kini nuan baik sa jeng jeseng. Ulah job ya kakis. Ona kali jeng balai bele persya ya ke Sorkar California. Apa kabar tu bagi dai ban komu ya kan jom ke pertai. Ujuan berkata orang kamno. Lada ke Sorkar ke pertai kam palat bani ke tin ke jom balai ngin kau ya ka. Ladakal lat na kaktiyan ka jong lay, ikaw mo yan o, iyaw res, like kaktiyan ka jong. We pay allegiance to Christ first. Hatuhi, pendem na yan yung Kristen ko, kaktiyan ka jong. Baga di ka po, kasi kinong Philippine kinong balay, ngitip ba ka Philippine ka day, ka way, ka colony, bala govern, bala sensya, ka hukum, ka an, jong karong. Mangihapon sorahan ni lason sa lagi nag-anjong dari India. Henry yakibangit literally lapiniya ni nag-anjong kapanan. By the laws of heaven, menengang if we are Christian first then Indians. Nyidegi Kristen kong dan nyidegi nong India. Come on away reformers. We are Christian first then Englishmen. Nyidegi Kristen first. Balingkong bahari kata ni day kinong England. Day mereka daw. Upo lah kakak bakannya orang kumno lagi pakai umaham lagi pakai orang kumno. What good pertu ya kerukamim jong itu kinong song jang kabertai kabalong kabasniu. Do not imitate evil examples. What good nuksa ya kerukamim kabasniu jong kali kabertai. Kam tambi kini khat kabakat pra bakada tibri kinong shun ka gospel kabar ye garu kamim jagari ka berdai wat ya kamaya ka berdai wat bam ka babang ka berdai wat di ka bani ka berdai wat ya samra kamaya ka berdai wat samka saman ka ba saman ka berdai wat trai ka berdai ken mau ye ni ka wei la khat ni bi ban dem ning kong hau kris pa gai ha ka tin ka jo. Kadang ini bagi kamu ikan juga dari dia. Kadang ini bagi kamu ikan juga senang. Lada kata kalat nak ketin ke jom belai. Yang kamu, hey, ni borom ye kita bagi dege. Kinong song senang dege. Jom kamu. Saya lagi kang ini bagi long jeseng. Kayak bagi belai. Hey, pilaban game yang, pilaban teh yang, pilaban peniap yang. Tanpa yang apa ni mukris peniap kalau kaji betul. Boleh. Kasnong ka sa mga kapatid ng kita. Ada kikhaning ibang inyalam ni ka gospel yung Jesus ay yung ilagam nung insangay no em. Nginyay yalam sa kitkam kintiap ng ibalay. Namar nilongge kinong song jogay jong kapatid we pay allegiance to Christ first. Katagan ay ka sa point ka balay. Oh, nyibut yung Christ, nyibut ni kajikim ka jung, balik kajikim jung ni lapin yan na kaanjong kapatid. Leng bagay kaktiyan ka jong bulay. Kung nung ilaban yan yung kaan jong kapanang iyan kakong kaktiyan ka jong bulay. Ngimyat doon na, ngimyat tam. Ngipet bahay kaktiyan ka jong bulay. But ngipet song nong rim yung kajikim ka jong iyang ta. But then na balay po so different. Uya per na kiwipat. Naman lapin yan yung kaan jong bulay. Habang Gibril kinpet ya kajingim jing Kristan no idon kajing per apnem jing kita Gibril balik kajing per kani om dai tang bala penem ye bi henry pian ru ka kom ka an jong utrai ubelang usiem jong kamne kwa te kwa den neng tamang itre ban pendem ma hu ka tien kasopoy ka besar kasopoy ka besar Umday tang magibu ika gospel central haga jingen haga jingsibri haga jingim haga balang. Umday tang bangin nya nyeng kum kinong sosnong juga benen. Umday tang bangin pendem ningkom haga kris haga keting ka jumu kabasau. We are loyal for the heaven cause. We are loyal. Nilong loyal na kabenta kakam jong ka benen. Loyal. Kung walang ujanatan yo David. Ulang uparlok loyal uno. Uparlok ubahok badu wasisya. Kemalang upon o Timothy ulang ulok ubasisya.
long ka ko khana kai ka ba u po wong thang ni kai ka ta ka ngam long loyal ni dei ban long la khloy ban tre ban pen roi ye ka hima ka jamutra pe ka ko khana o man phule ba pare ngom ni I want you to know, brothers, that what has happened to me has really served to advance the gospel. Katakan din advance. Ladang ilong kibangay how Jesus Christ. La plating ini ke hima ke jendom ke hima ke jingsai. Ni kalalong kitrai jong ke hima ke jong blai. Hakai besas kunong baar ke dekat ke bahan rio kumno. On la penem ini la pensyong yang ni rekat dalam badu hati jaga penem. Walangin patlek sebenarnya ngila don lupa hotel. Walangin patlek ngila don lupa hotel. Ngin salek ada bagi sini. Nama kata kadau iha balong loyal ya kakam jaga hima ka jong blai. Para bangai pergi juga. Ki bangai jaga balang sisi asli ke bawah ini. Ni don na ke berdai om bantai ke hima ka jong. Hendai ban penroy ke hima ka jong blai. Dalam kadai dia kejinyap, dalam kadai dia kejing sakti, sabong, sakti. Lalu dia kejing sabe, sakai po, kampe. Ni long loyal, hagai naga banta ke heaven course. Heaven course. Again, my story ngam tip kalong nem basisa andau David Scott. Ulami nagawe ke Jakarta man he sa sora. Andau we usti wo be na dir jomu. Bagumta oleh gumno, bread na kipisa, bagumta kita kipabeyo, kerok na kipisa, plight no yaw daw na kusyudo joki. Kimnong loyal yaw steam. Lawang mau terasing na po Bangladesh, ng tip kanina basisya asal head. Ujin, ya kajing like lut, banlong umuraw. Ujin, ya kajing yap, ban ya kajing like lut. Ulong loyal lagi hima na lubusin. David, ulong loyal uskim so. Menbawa so luar berperiap yo David. Ulang poi hajar ke krem. Udah berasa matali kan cio bet berpom yo so. Hendai ukrem pen mensau yo longan kata yo bersle macam mulai. Kamu menang periap. Ulong loyal buat lau so usun hadu kata-kata yo David. Hendai don yo loyal yo Jesus Christ. Orang sana na yo Jesus ka bago dong gumno baro kisendran jo Jesus Christ kila ino kenyo Judas Iscariot ulong loyal yo Christ ulah do ilak nakangap ka jo kami ka jingdo jo perlo kali ka jingdo jo no shun ban deno yo try tanda ki life ho tani ki spy duna ki priyo ki balong loyal Timothy ulong loyal ko pot hado ki sni gay kajinya. Upolong loyal le gospel, halo na Christ you na kabanda ka gospel. Upatras ulong loyal na kabanda hima ka jomle, tabanda sana na da kongkong you na kabanda gospel jom Jesus Christ. Uyones ulong loyal na kabanda kam ka jomle, halo la bread you ko patabas ka jaka ka bashit. Haga bala bread kanang hantai kinong yaki brug besniu, baki sa ingkong takang hanta, klemdan bano panyap yaki kilayap na di. Orang gilong song jaga beneng. We are loyal for the heaven cause. Ni treasure him. Ni yada, ni defend. Ye ka gospel umne te ka gospel rege. Ye baro, ke baro, ki jingkai song tan rai. Joga kdien ka jong. Kadang kami kesal bahawa David utho. Kabau utho nak kajimpak doa nuat. Bagi kita kibriu kibadai banyadai, kidai maki kibadai. Tak ada kebasuk. Ada bidai kita senang juga benar. Piam nong loyal. Nak bentar. Kakam lagi hima. Nating yo day mapi takadik si postem. Pindino yo dry tanda ti life hold and dig inspire. Nating yo na penjong iya kadi kepo takadik sunstem. Pilang tumu demas, pilang iit ya kaberdai.
Banyak apa iya ya Jesus Christ. Ngatin ka na pwede kita kadin lifestyle na makaching iya. Pikloy ban len no iya kajing siya ban buod no iya kababaka. Ngatin ka na pwede yung iya kajan mi yo ba yo tulok pan tray kam ka jang mulai. Ino kam jang mulai kwano na kabasakra len no iya ki baro na kababaka. Ngatin ka ni kajan mi do na pwede yung na kabanda ka buram sa kabartay. Pikloy ban len no iya ki baro. Badi no ay kasi loyal jogi nagabanda ka kerteng utra ka kam ka. Di bo ba kemawi ki poro pa Filipi kalong ba kalong ba ka ba ho ngilong kinong suksnong jogabne. Kung kinong suksnong jogabne we keep the gospel central. Ibu ning going the gospel ka jagapneng haga jengem ka jigri ka balang ba ni em ni yan kung kinong suksnong jogabne kabalay ipendem ni ay ka allegiance to Christ ning kong magkatiin ka jeng magbasaw ngilong loyal man ho. Ia kekam ke hima kajang mulai. So midanya ke yeng ke betul our new hope. One click ia kan dari leru ya. Kabar. Main point number 2. Our hope. Kajingkermen yang ini. Tungin pe ke kabar ho bong no. But our citizenship is in heaven. In rei kata ngilong kinong song snong juga beneng. And from it we await a Savior, the Lord Jesus Christ. Kasong na bang ni kalong mahaman sa tuwang ni. Yung nabden ni up ya me. Kan kita nangai. Haka percaya. From it, pay bahag kami ko kumno. Ngilong kinong sosnong jaga beneng and from it we await. Haba kita na jaga percaya. Ki up ni kicinwan. Jago Jesus Christ. Kalau tu bagi bangai kila pusan lupa ia ke beneng kila pusan lupa ia kata kasmi kabaginya don ringkat bat putra nadu ke percaya kila pusan lupa oh kalau ke masuk nak man perkhat bagi don ba utra bat nama kata kacing perkhat ke jengki yono tidak up ia ke cingwan ke jeng utra eagerly waiting ke bagno her ni up ia ke cingwan ke jeng kajingim kristan sapai nga para mengi kabukut tanghang ni haga beneng kong kore nong kasan ho no po haga kajingim kristan ka jogi ka kutta ka patay nilong ki ba kornet bat na ki ba kornet tam ho ki up ya kajingwan jong utra pilang de mau meneng apin mau pi ba the bodily return of Christ kajingwan jo Christ ya gani ka patay kadai kata ka jingsi siya kapala banjur ha ka jutang ka batumay Latno ta ka sitiu po sa kinong Galatia, ka sitiu po sa Philemon, ba ka sitiu ka ba apa ka bala jong yon kren, ya ka jingwan ka ba asin jong Jesus Christ. Ray, nalu ka jutang ka barem kam tama ka jutang ka ba la banjur ya ka jingwan jong Jesus Christ. Dan cibun kini biit, lano Jesus wan dan wan chua ka tija. Dan ka man hapeng jong ka tija, dan ka unsan hadin jong ka tija. Compare Minum sungguh bakrai kata minum atatin dia kecewan jauh Jesus sama boleh unwan saya percaya unwan dia bencau kan ya kebalan maka Bible ka testify ada kapala siapa kata kay bagi dia scam be assured church pini men scam ko kebalan bau Chris unwan biang sasisir na kebentar ulawan dia kaban yang kalau gadik na nagabada jadi open depth ya kata. Oh mensawan yang sajisin mensal ya kata. Open depth ro ya kata. Tekum ta kala no. Ngiram om tangi ke jinya. Ke jong Chris, ngiram om tangi ke jingtap yo Chris. Ngiram om tangi ke jingi pa jo Chris. Hele ngiram lu ta ke jingkermen. Kabansawan ya kita. Titus kalong ke benengkong kalong baan kedekat kabakatlah Titus kalong ke baan kedekat kabakatlah ngan puli ya kong ni waiting for our blessed hope the appearing of the glory of our great God and Savior Jesus Christ ni ap ya kata ka jingkerhu ka jingkermen kajing mi pau jong kapurom jong tau play mo frau bau nong panem jongi Jesus Christ ngakwa ban kan mau ye fisa ni sin
Bahwa ngelap yo Jesus, ngelap tentang kajing yap, kajing tebat, kajing lipat, ngelap lu dia katakan blessed ho, kajing wanu Chris, pansyao yala ki para bangen. Kapasusi kalau bagi Judaizer, kinon kay babaklang, ki barong ka pagkabalang Galatia, ki barong ka pagkabalang Filipi. Haga jaga bagi keren niya katakan blessed ho, kiring niya ki bangen siya ka history. Lebiang sa hukum, lebiang sa hukum sa Moses, lebiang sa kajing Moshe, lebiang sa kajing kinyabaran. Kim sotu yang kajing tuhu yang ini. Hendak mangina mamangidon ni kahus scripture ketiga jongi, ni sotu yang kajing tuhu juga hukum, ni sotu yang kajing kinyabaran, bagi sotu bau Kristus lawan, ula pendek ni kini baru akum ki bagi langit ya Kristus, ni back sekemat. We live in the future tense. Ki banget ki im haka present tense, ki im haka future tense, ki kmiti yang kata kay ka present ho ka up na kabenta jogi. Badaya ni kanong rim. Bawa abang ki banget ke pun kami ka ban syakri, yang kam utray na mga buram jong Jesus Christ. Wala bang ki sabong sa tiyak na kabenta jong utray. Ki ay pengkan mau para mga no ni utray unsawan. What do man up kmi ya kachingwan. Kaya ka ba ay nagsiya bahagi bagian kapalang kabanan ko. Kajingwan asin jauh Jesus Christ. Kajingwan asin jauh Jesus Christ. Ladau Jesus wan sa Jesus. Kaya baro ka bangilehan ni. Kaya baro ka bangi sasitong. Kaya baro ka bangilehan na kabanta ka katay jauh try. Baro kilong lenoy. Adil berkadau ni study ke scriptures prakan tasis. Ada yang berdaung hiduai, haga beri hiduai kupa. Ada yang berdaung hidup susi habang ilepok persayo terai. Ada yang berdaung ngimkapan mes di kajing esenglang. Ada yang berdaung satang aja niap sange tuan kajing eseng. Ada yang berdaung isyok adu har bajing step ban kre ban wa ban study yo tien ke jomol. Ada yang bilang imut tak ada aja niap kejingyap kawan kejing ni long to be paparetas. Kadang kablasan ho banding pada upor ruang ka benengkong ko kasan san beberapa ngomno tuman kerhai haga kamu terai nama ka vile na ka bendo terai kam julong le no oh begini kejing up kejongi kita anticipation kejongi kejingwan jauh Jesus Christ. Kan pengki yang ini bagi pendap yang jingmon jangi daga jingmon ka bagian zaman si. Pinangkin mau maning bagi long kebalong Moses. Nama kata kular ya ka bainong ka baon sayo. Ula jit men sasitong balu Kris ban ya ka Musa ha Egypt. Ukris nama kata ka jingmen ka baap na ka benta jangu. Ula ship ya ka dikna na ka jingmen na ka benta jangu. Amot bagi terekam syuhayik. Ang mo bang manginum kamu siyang aan juga senang habang kadai ni bagi kamu. Hendak kecikut jauh ke Bible ni kalau bang priority matters. Ya nung ibu nengkong kata kalong ke badan kam, kata kalong ke badan kam. Pada bang api kecingwan jauh terai ke pendap ini kecikut ke bagian zaman sim, bagian ikan. Kerap ini bagian IT to my shout Chris. Yala kajong kajongi mana kasih. Ngam dinikir yang ni tagapor bagian tulung. Orang kena yo ni kajing penem ni ai ni thamai. Yala kajong kajongi show try. Try ngom tang ka domet. Long tang mukhiu do bertha. Penengkan dengan nak bentak kerten kajong. Kebar kepelong ini bagian ai ni thamai. Nak kajing syukri bagian man gerai hak kien hak kam bagaktiin ka jomulay. Bad ba nginom do mensi? Bad ba nginom do mensi? Kibriu gila wanang takti yabi, kibriu gila pensyon yabi, kibriu gila pensotut di syakari ka jomi. Nay what do mensi? Utray berhuan pan na kabenta kibangin. Bagta ka ni kabagi hak ka ka baato. Bagabenta ka balan ka bakando. Kamet ka bathamay ka jomi. Kamet ka bathamay kasi
hak dapat ke baat hui. Kadau juga jingwan jauh Jesus Christ. Dan arti kidau, kani kadau ke bukan hani ke dapat ke baat hui ke kadau ke baat. Hagi wei siti ke jauh bukan ke kadau ke beningkong. Kadau ke beningkong babalai Jesus one thai pat. Mansyaw yang kibangit saladi galong for the consummation of our salvation. Bawan pendem no yang kata kajing penim iyangi. Ula penim ini. Lapan kesan ini dekat gospel, lapan kentang ini hau Chris. Hendak kadon kata kawai ke Chris, ukwa benle na benda jadi. Ban pelat ini na kajing don jaga po. Hagabaya kata sanctification ke jadi, kajing be berai ke jadi, kajing kuat ke kajing long ke berbelai. On pendem ha kajing wan ke asin ke jadi. Abang lagi yang utrai, lapan lagi ini na kajing bitar ke jadi utrai. Habang nangay jauh Jesus Christ, lapan lagi na kabainong juga po. Habang nangay jauh Jesus Christ, lapan lagi na kabor juga po. Bahwa one biang saya sin, on sa pelagi ni nagajingdan juga po, but nagajingpray juga po. Hagabay kata sanctification ka po mene, kajongi un pendem hagajong ka asin kajong. Hagabay kini kimet jongi kipapot. On sa kalay ni sa gamet kipadon burang kumuho. Bahang tagim don kamsyuban ng paniapok. Om nang kamsyuban ng be kajingkoy, ngin long kumbalong mau. For the consummation of our salvation. Secondly, hagan ka context, ulay na gabda kimet ke jungi. Filipi galong kabalay ulay na gabda kimet jungi. Filipi lay kadekot kabaahuy. Who will transform our lowly body to be like this, His glorious body. Uban pengkala yang ini kimet baklot ki jungi, syagamet kabadan buram kajong. Hong sotanat ye ke cikulan sa Bible. Om dei tang ba ka peneng kare ke jongi, ne ka met jongi rungin salyo kung bayo ka jongi. Hagaba om dan shu ke cipang, om dan shu ke cip smai utung hanta. Ngilong kung balong mau. Nagap na gibangay ngilong kung balong mau. Badai berdang hong itin demir nam jukus lai ya ulung jendel. Hang no fitek na compare. Nega jingwan ka asin jong Jesus Christ kamet ka mapot ka jonga kasakela kamet ka badon burong hado mong tuta hagap lingkong ka nang bakatsan baha ka sikelemat on bingkalay ni na kamet ka mapot sa kamet ka mapot lek nga ka lingkong gore ka po kalong ka bakatsan kadekot gaba sapuar sanpulay dengan puli dengan dekot gaba sanpuar akan digepo. In a moment, hagasiklemat, in the twinkling of an eye, at the last trumpet, trumpet gaba kando. For the trumpet will sound, oh, saput kita trumpet, and the dead will be raised imperishable. Bakibayap an pimipat yaki. Kiba miyapsyo, and we will be changed. But on sa penkelay ini, kumno, kang basat pelay, nagamet kabapot, siya gamet kabapot siyo magagtiin ka jong play. Haka si kalaman on sa penkelay, iyangi. Maday ang nibo polo, kumno ka rumang bafra, bafra kanday. Baka jing sosan jong ni kapatay. Kanamla ya kaban pintujon baka puron kabaon sa penpaw. Omla panujo. Batay na kadang ipay ka Pilipinong balay. There is no glory with the false gospel. Dan puron baka gospel kababaka. There is no hope with the false gospel. Dan chickermen baka gospel kababaka. But there is hope. Dan ka chickermen haka gospel. Banilek men hanta. Bagabalay, balay bo jistu umipat, uman syawat e kapal. Pek ito hot kaba arhuwe kanong balay Filipi. Wong kumno un subject iki baro haladi. Kata gede kabalay bagabakadu so an IT application. Filipi kanong balay. Filipi kanong balay. Un pinkalay kamay kasi mapot. Agaw kamet jungi kaba baga kasi mo no.
who will transform our lowly body to be like His glorious body. Buat pengelai kami betul kejungi, siya kata kami kebadan burung kejungu. Da kabor, kebab penlayu babun penhapo iki baro saladihi. Saladihi. Habang puli ang Bible hangi, habang wala sa Greek hangi subject na penapo kabod un sa book renti ya ki baro. Un wan om tang ko musim, henday un sa syar ko musim. Baro ki ko musim ganda krok ba utli ng pla ba Jesu ulang utray. Un job ya baro ki nong shun jong kadikna. Nadu soitan, nadu kajinyap, nadu kinang kay babakla, nadu kapop un sa job mau ya kini ki baro. Padahal kadang ala himdem mentahau Chris pizza dem onda wan nagasit ka baar tama omdon machu ban penev mivi kan ba gospel kadang elam apdeng jofi nget ka gospel paj ka gospel sania ka gospel kan don ka chikremen ya ke nget ka don ru ka chikbam don chikremen ya ke nget tamar ha ka jiwan ka baar si no Chris omdei tang ki banget ki ban mipat ki bang nget ru ki mipat bagam daga jipin jod ki hadu jong ding bam jukut. Kung tayo lapay na hindi ka dyan mi kayin ka batumay ka jingkemen ka jingkemen ka jungi bad ka met ka batumay. Baga application na gapon ka ay bangin le kanni ka jingkular na kaktiin ka jong play sa ka ay pakin le na kalyang ka jong sa ka ay pakin le na kalyang ka jong chupan ni jingkerku namarningin ang taman pan jingkerku. Kerhu yang ngatrai gani, kerhu yang ngatrai gani, kerhu yang ngatrai gani. Penkia yang ngatrai, penkia yang ngatrai, penkia yang ngatrai. Kani gani kerhu lah lupa na kabena jungi. Kabeneng kong kabang idei benle, kadei ban penkan mawi ladi. Bagani ka perthei kam dei kayin ka jungi kadei ondai ilait na gani ka perthei. Ni don na gani ka perthei. Ni pendek ni kamram ke jungi, ni soto ika priority ke jungi. Kalau saya lai wei dosa, wong no, kini priorities. Wat iki bahaneng how Chris. Wat iki bahaneng how Chris. Kita ki priorities ke jungi. After muti asa wong no po, wat siya ba on entangle on khom ye fi. Daki kenang ba on destructive nagajingkot ka bahaneng Chris nang nagaburam ka jamu. Kung kisipay jamu Jesus Christ. Ni po siya ya ki priority ki badai badu Chris ning kong. Hagajing puli ngakti ka joglay, hagajing lona ka barang, hagajing duway, hagajing syagri. Ni don na ka bertay, na ka benda ka hima ka jamu, omday na ka benta jongi. Kabar katne ke jingkul khul aja ke benda jungi. Our life should reflect these realities. Kajingem kajungi kadai ban petpau ya kane kajisha. Hakaru kom bang hakaru kom syakri kaba ni syakri. Kata ke kabangai. Dakan doa nuot baro hir. Ni ap ya ke jingwan ka baasin ka jamu. Wakam syak ban syukur ifi. Banang ba ka pertay ka kambha. Bani ka badan bautara. Wat syak ban syukur ifi. Banang ba ka pertay ka kambha. Bani ka badan bautara. Kam no polong haka Filipi ka long ka baning kau na ka baafulay ban arpusaw. Bandan bautara nga dakwa Hindi na ka benda jompi. Kabay nga mga nagsak. Dalam day na kabenta ka jing syagri utray barabayak no. Balay maging pinsarwa kay ya ka jingem ka jing ka pertay na kabenta iladi.
Ngidai man puli, ngidai man tray, ngidai man pendat di kamram ka jangi ka priority ka day ya ka kerteng banyak ka hima ka jangu. Badai man afin bi ka babal baki bangai ka babal ki rest. Aku tahu kita ka sini dia, aku lai kita. Film iya kita ha ka Bible yang diberi ke jangu lai. Mek pas step ki tray ya ka kam ka jangu trai. Ngim tan po. Ni iya jaga jinggerku. Bat yang ubah kerku bat ngim nyokon. Yang kepadai ka jamu ngim nyokon. Hakapor ka bagai kam ni kaang to bikun Israel. Hapori Egypt la jenja god right to polite ni. Onda ola polite. Persiap yang you. Hakikat nang besar. Kiliapo, kinuai. Onda ulai besar paling merawai kili onda puai kacakari kemerau kematrai pelajeng ini. Onda olah pelan kajubiang kajengim. Except nak kerteng utrai. Kedai kajeng ini bagian sah hai kadang kerteng. They beradau. Dedicate daily to Him. Dedicate your life daily to Him. IT to my malakasni shall try. Devote daily your life and service to Him. IT ilaga jong kajigim baik kajing syagri naga benta jauh. What don't do men sim. Yai ni aga jingen compare ka adu katno ni kapatay. Yai ni naga benta jauh. Baik besar perkhat yo Chris. Pendap ni kajing bot jong video Chris. Pendap ni kajing bot kajing video katien ka jauh. What sha on distractive ni da kajing bear jong kani ka patay. Don't get distracted by worldly pursuits. Ngidang kam ni ki maroha ka perday na kabantang kajing syakri yaudra. Nay what sha mo an distractive hi na kajing khot kabahaneng ublay na kabantang Kres. Bersama ka bakado. We are heading home. Ngidon na kanti manajing. Kajing kemen ya kabalang. Lebih nga kitab jimin pa walong paar-paar sa paar-paar. Kabalang ka kemen bandon no bat uta utray ujung ka. Hong kemen em bangin don ba utray. Ada hoy rehem na kabanta jibo. Rehem ha kong kabadai, rehem ha kanting kabadai, rehem ha karugong kabadai. Revelation at buha kadakot kabaar-paar. He who testified to these things say, Utangay ni wasaki kiniki wong. Surely I am coming soon. Shishangan sawan no shen. But the barangong, Amen. Come Lord Jesus. One try Jesus. We will see our Lord soon and very soon. Shen ngin sayoi iyaw. Dera daw kachirwangi ong hatong ilay tali habang iniiyaw. Hatong ilay tali habang iniiyaw. Ang John Piper ka-retirement scheme ka Jopi himla bandra sabneng dan tanggaway kataken ka pili na gabenta kakerteng ka Jotra kapalangkong. Amen. Amen Lord. Amen Lord Jesus. Amen Lord. Come soon, Lord Jesus. One coin, dry, Jesus. Tungin petikinay lagi baglagay niyo Jesus Kristus paningkong. Ada video ni kajing seliang itu kajing pada di nagawaom. Di nagawaom kajing pada kepadang tuot syar. Kebapat sange ong dry. Bagi tu baru kebakat man sanga on penim yaki ong nagtiin ka jang. Labo blay mo jiri ka jing penim kang yaki way bagin man. Day na wang puno baro bawan nga ngadam ketat no yaki siya. Kay ketop jang ka jing penim ketang plik. Rum no pai siya niya kabaan. Nagatang ibalangin. Pimem shu na kabala di fidei kinong song jong ka penim. Tip yang agak juga kamram ke jopi.
Kabalay kat ni kajing kerhu. Ulale na kabenta jong pi. Ayu pat pi. Pinle na kabenta jong. Pinay ka spa kabentoy kami nujor. Pinay ka siar kabentoy kam nujor katay kay mga putra na kabenta jong pi. Kabadan kam ay ni syakri ke bekerja bersih jong pi. Na kabenta kerteng kajong. We are heading home. We are heading home. So our new home, our hope, our new body. Kajing batumay kajangi, kajing kermen yo banget. Bat kamet kabatumay kabangen sayo. Kamet kabadet burong, hagaba ngilong ko balong ko upang kasiti kabadekong joyones. Bahang tam dan syu kajing pang dan syu kajing sma utong la lak sinton na kani kadog kajangi kaba kapop kalabang krunya ka dan kam syu benang be kajing khun kajing kentang ngin long kong balong mo un pendem ika sanctification ha kajing kajangu but they have ni baka pertain ka mo ya kajing wan kajangu kajing sosat jong kani ka pertain kamla ban nujor baka burong jong keburang kebapan sedepawi wat kepercayai kekuat iya kata kat no tamle ki khon ki jomle we live a Christian life in the future expectation ka jongi ke dei be ke ka bangin sayo la sha ikbiliti kata ban ni pe ni ya ni mare ka jikim kristan jongi syata tungin pendam ha kajeng doa. Terakhir aingu ye me hage ne jande. Aingu mai ke boring abangan pendep ke sermon ke dan saman. Aingu mai nga ke clarity ngai nga ke iskap. Adu ai ko terakhir ke khubor dalam lek dan oi. Pan pingkan ma biang i saji sit Filipi lai at ho at hoi gilong kinong chong snong jang ke benek. Ban nantang ye ap kimik leti ye ke jingwan jong uji surprise. Bandan ban unjono. Baut pengkelai yang ini, yang kadi kamet ke betlon jenis kamet ke bedan burong, kamet ke belek sangat ke domet, ke benmik nanta kamet ke bedan burong kumpulong kamet ke jemu, kamet ke bedan syu ke jingpang, ke bedan syu ke jing semai ulu, kamet ke ba ke pop kamdan kamna syu ke ban penyak, ya ke kamet ke ba la pelai luat ini ke ba nim nang kam syu ban be ya ke jing khoi, ban be ya kata ke jing kentang, la pengkelai ini kekum kamet ke jemu ke bedan burong. Kajing kemen yu bagai ban pelak yang nang ta badeh ni pol ong kajing kemen kalong yang namar kajing job ka bagai leyok pedang lengba uji sabres la pelak yang om tang naga jing pitar ka jong pa la pelak yang om tang naga bainong juga pop la pelak yang om tang naga bor juga pop on sa pelak yang naga jing don juga pop bat kata ka pleasure juga pop haga ba on sa pedep ka sanctification haga jingim jong bagai Baul sensar ki kiai baro hapo jogu bagi kosil baro kendem kruk bau klin pla bau jisu long utrai kita ke nong suon te kadifna kita ke besuon yu ke besuon ke jisha ngadu sultan ke nong wot ki false prophet ki false teachers ki false pastors ki false ministry ki false churches kin ha ga jing bisa ka ba khaddu ka jamu un sabu kiai baro hapo jogu Nyet ye ke bor jamu na bang i ke bor jamu bal pa wa tien ga jamu dan ye ke bor ban ngin sensar kat lem badu yen pentikna ba gospel kalong ke jaga pedeng ha ke jingim ha ke jing syakri ha ke ba kom ta ngile pe tra ke Filipi wil balai ngile pe der hadu ke khot ka ba a huai vai ke ke khot ke ke lenong ke long ke jingker khu na ke bentaj Bagin buwi ka jingklis sisihin, daga jingkakot, daga nikadakot. Ayu pat ni inle na kabantajong. Kaniw na le na kabantajong ni. Kaniw kular na kabantajong ni. Ayu pat ni inle. Ngin bud pertuyo Paul. Ngin bud pertuyo Timothy. Ngin bud pertuyo Epaphroditus. Ngin bud pertuyo Gibriyo jong play ka Bible. Ngin bud pertuyo kita kay reformers playan Yeshua jong ni. Ngin bud kita kay basya sinom na kabantaw. Ngin bud kita kay bayan ka jisisya. Ngin bud kita kay barhem na kabantaw. Ngin bud kita kay babae ka dikna. Ngin bud kita kay bayan yung Chris. Kay bayan ka jinduay. Kay bayan ka katil ka jong. Ngin bud ka bokong kita. Kanang ba ngin bayan ka na jikhot ka bahanay Chris. Bagalong ka jingkimen yung ihabangin yung Chris. March mat. Lagalong
Shua banginiap lagalong hadin baung penipat ini dengan jingdap. Syakamat kebetulan burung. Day lang daw yarak ini ring janme. Mangin snow tu ing jingkot ka bahan. Wa om na ka benta ni. Hinday na ka benta kahima ka joko. Ka kardeng ka joko, ka nam ka joko, ka burong ka joko. Ang nagilay ka ka percaya ni sa yaro yo. Oh, the ultimate source of praise in heaven is the lamb that was slain. Degen ulang brod ubalapin mi because nam na ka benta ni. Chris, but Chris. We are heading home. This wall is not my home. Tadi kepercayaan kami ini. Ngandung build yung castles ke jemaah kami. Ni snow yung jingkerku ke jemaah kami ay ni magilap banyak yang syakri ya me. Om bangin penengkam dari jingkerku nak kebentai tadi. Lain nak kebentai keburung yang kacau. Ia bangin mangilong loyal. Ia bangin pi allegiance siya me. Bangin pandemia me, ngilang hawk siya me. Nyanyi im kum kata ka citizenship ka bangila yo priang. Try ibu di gospel central. Agak cungin. Kacau. Awak ini baru diwai. Kekerjaan itu Jesus Kristus mau try. No priang cungin. Amen. Dan berikut agak dikejan mit. Tagaway ka cungin tu kana. Jong way ubriu. Ubasa apo Amerika. Hagisnem ibalalik no. Ukpa jong uday na Spain. But nadugo udang red lara ayu siya po Amerika. Bandala sa apo Amerika ula kuliah ka ng University of Florida. Bandala po University of Florida ula train jadi belong unong G. Unong G benjele ya kata sport Olympics ka bang YouTube paro. Anladay ka po mi benjele ya kata ka Olympic competition kumunong G hanta. Kay history ka om ba uklam mi bujli na Amerika, uklam mi na Amerika benjele ya kata ka company mi na ka Spain. Laglayo bale umi na ka Spain wang ba upa joga uday na Spain bangarong anday na Spain wala mga sa po Amerika. Udon niya kata ka dual citizenship. Ha Amerika udon ha po Spain udon rey upe allegiance ya kari ka pa udon patlakha ya uham pa. Panirong ilong tumun yung pri idon niya ka dual citizenship. Lakhay niya ka percay. Iya mah ka percay. Makin mau ngide kinong songsnong sa kabanan. Ni im panmui bujali na ka benta ka karten ka jong tra. Ublay ang kerku yifi, ublay unyalam yifi, ublay un penengkam yifi besoto ya ka jingkot ka jong Chris na ka benta ka borong ka jong. Siulong ka borong ka jingkero.